suafa malumalo Yesu Keriso, le Nasoreta, le li o le toitu, le li o le manumalo, o te whaatalo whatuai i le paia mana malu si tātou watano, ea, ua maua fo i nei avanoa tātou te mafuta whaatasi i lunga o le nei fo i aso, ea, ma o se aso fo i le nei, ea, o te iloa o le ai ai se suinga te isi o le tātou polokalame, pe fo na masani ai a tātou wa o ngatus pa ia, pe o na whaangasoloina i le tele o fiafi, ea, o ia i le langona, ea, a whaatau le nei a fiafi o no se tasi o uso, ea, po o se atali i foi, ea, o se paanga mamae fo e le tātou polokalame nei, ma o se tasi fo o uso ia e whaima nofo tatalo i a lok nei tangata i lana sa walinga whaaleanganga mai o te waai i o se atali i whaaleanganga i te tonu o le tala le lei ia ono lana sa walinga mai o le ala leo le iei o le nei polokalame ia o se polokalame o te momoli fo ia ni whaama whanawhananga i le aiga ia o le susuga ia Tavita Amaama o le atalii fo ia Tavita Amaama i ona aiga uma lava o loo faapea ona avea lenei polokalame o se polokalame mafuta mai ai ia ma le latou savaliga faaleagaga ia sa faapea ona amia e le atua i le aso ananafi ia ma ua ia nei o ia i le paia ma le mamalu o le tatou alii ia o le ala foʻi lenā o lenei afiafi ia o le aiai nisi o vaega o le tatou polokalame ia o le agaʻi pea le tatou polokalame i se vaega o le faamafanafananga onai ia e lagona i le loto ia le lagona faanoanoa amene haleluia ona o le upu o le tusi ia o loo faapea foʻi ona ina ua o le tala ia Tavita ua o tilo na tali o Absaloma. Na matuaʻitangi ia le tagata, ai se a ono le tagata na pele i lona loto. E faapena foʻi ai leʻi faia se faamalosi lenei afiafi. O le uso ia Tavita Amaama, ia o se tasi leo uso e masani ana comment i lunga o le tatou polokalame. O lea foʻi e masani ona sheaina le tatou polokalame i ana uō o ana aiga toʻatele nisi ua latou mauaina le polokalame ona o lea foʻi uso te lē lona sao o le tele la o tagata latou te sheaina le polokalame mo le silafia o le tele o tagata latou te sheaina polokalame o te iloa latou igoa o latou suafa faatasi mai latou o loo comment ona iai leo taimi e fai ai ia tatatalo ona ou taʻua le outou suafa mea lenei ala ina ufai atu e tau te sheaina ma comment ina ia o iloa po ai outou e taʻutaʻu outou i luma o le atua ma o se tasi lenei o uso ia na au mai foʻi lana taʻutinoga i lenei tausaga e uma ona ufai tau atu lea o lana taʻutinoga na ia au maia iā te aʻu e tusai ma se mea ua faia i le atua i lona olaga e ala lea i le e ala atu le tātou o ngā tuspaia ia por tātou Bible study lenei ma o le a whaapeona o iei se taimi ia ona talanoa le iai ma amatu fo isana tautinonga ia ona e to tele i lātou o lo whaapeona maua le avanoa e tātou te mafuta i lunga nei e fo le tatonunga o tele i o se mea o lo whaia e le atua i o tō wola ma soifua a o le tātou polokalame lenei e fiafi ia e whaapeona momoli e tuai le whaamawhanawhananga i le tina ia toe a fua o le tae au Ioane Eti ia e alofa le atua i lona filemu ia te oe ia le au na le atua ia whaapeona ia i lona anga le lei o lona filemu ia te oe ia male ainga meise fo'i ia le tofine ia Karen e Sarah sa lema fata sefo eni Amaama Tina Amaama, whaapea blessings Amaama, ia iai le whaamawhanawhananga le atua molona filemu i o tō wola, ia matou soifua, ina ua tō esea, ia se tuangane ia te outou ia Tavita Amaama, whaatasi i fo'i la ma le auso, ia i amanu Amaama, o le uso ia Simi Amaama, o le sunga ia Ioane Amaama, whaapea mo ia Lia Amaama, vele ne ia vanoa e whapeona avatu ai ia alofaanga ia me se foi ia ole
whaapeona momole toi whaamawhanawhananga. Ale tātou ainga le Kevin Life Ministries, ai le ngata i le mawhaiona whaangaloina le tōwhine ia langi ese, ia o le pāanga, ia le sunga ia Tavita, tele ni fuafuanga mani moe mitinga, ia ua le mawhaiona whaataunu uina, ai o loo soifua le atua, fo mai le whetalai ngā le atua, o loo iei manatu te manatu tuai, o manatu i le manuia, ai le o le malaia, ve aia ue whai masui o le ainga le Kevin Life Ministries ma le tātou ainga ia ke riso pāanga uma ai lātou uma lava ana le la o te le i whailoa i le sunga ia Tavita Amaama ai langona i lo roto le whaanono aluana le la ma o mo si uto luana tangi si uto lua mai o le lo prime o whaangoa ngoa o whai atu si uto lua o le tino i tātou o le tino ia ke riso le ale wingo le natala, o le tino ya ke riso, a o na tu ia lo vai e ti ngā lo ulu. E la ngona ume lo tino le ti ngā, pe a fia lo lima, e ti ngā atoa lava lo tino. E whapena fo i outou i le ainga o lo o woma pa anga le tātou Bible study. O outou se aina po le tino ya ke riso i lo nei tangata, mai maa ua nei tangata o lo. Whaatino ina tunga le tātou ngā luenga ma le tātou Bible study. E inisi o outou o lo whaapeona o i leo wa avea manofuanga e tau te maua tuaile fionpa i ale atua ma le tau savalinga whaale anganga. Ma o outou fo i mātou te tau iluma o tālu sanga il te lo teimi. A o laina to i sia le mafutanga i le tino. E langona le misia, e langona le whaanoa le loto, ai le i tū tātou te ori ai. Amen. So, o te le mana o la i le reia fiafi a veo se a fiafi whaanoa noa. Au te mana o tātou te o i le fionga le atua, e wha ma whana mai le fionga pa i a le atua i a te i tātou. O lau te talo le reia fiafi a vea le upua le atua, o se wha ma whananga i a te oi le tina i a toi a fua le tae ao. Ia whaatasi fo i tufine ia Karen e Seras, a sa lema whata sefo, Eni Amaama, Tina Amaama, Blessings Amaama, ia manu a manu Amaama, le uso ia Simi Amaama, Ioane Amaama, ia whaatasi fo i ma moea lia Amaama, whaatasi fo i ma langi ese, mo utou te ito o lua ma utou whanau, ai meisele a inga whaanoa noa. Ia ono o le tu ua fo o le maftanga, ia e le sunga ia Tavita, ia o leo te iloa peia o Tavita le ui i le whanaunga i tama, ia o leo wa mua. Ia o te iloa, misia te lele misia o le maftanga. Te talo i le atua, ia a viera na upo le neia fiafi, o le a wha ma whana i outou loto. Ene i outou tutu mau i le lii, ma le mea ua Faia Iesu mo i tātou. Amene. Tele ni fesili. O te iloa tele ni fesili o loo i ate i tātou i le atua le nei taimi. Le atua, ai se au atupu ai le nei mea. Le atua. Ai o te talo i le lii o le atono le avele upu le nei a fiafi. O le atali i fo i le fesili. Amene. Tātou te wha moe i le atua. Wha peona fesoso ani mai ilo tātou vai. Amene. O te tātou wo mua te talo. Amen. Le tuolo mātou te mā o oe o lo mātou o li o lo mātou whaola o te wala au i a te oe i le nei a fiafi i le file mu o oe ta mā le mā whana o oe lo mātou o li. Oi lava se isi o mafuta mai le nei a fiafi o i a ile langona whaano noa ono o le wala au pa ia po ua maliu po ua tu ua fo i le mafutanga i le tino a ua whaatasi atu o lātou sa pele i ate i lātou i la ua fio. Lea tua, te tatalo le nei a fiafi, a vea le nei a fiafi o se a fiafi e wha ma whana i lau upu i o lātou loto. Ma ia e wha manatu i ate i lātou, o loo soi fua oe o lea tua, o lo mātou wha moe ngasili. Tu ma watu le vi inga i ate oe lo mātou o tua, nei ma se i ho i le wha avavau lava. Amene. Amene. E iei le, o le tau sangana te anei, i le vai tau tonu ane o le vai aso le la asau e atoa i le tau sanga. Sa maliwa i fo i se tasi o wō na matua i pelea i a te au. Ai eila se mea na tupu ai. O le tau sanga la lena te anei. A tonu na ausia ina fo i lunga le tātou polokalame. E ei se tasi o uo. Na matala noa i le au.
ai o ile le aso na so ai o mo le tala wa so tai mai sona ai ngo wa oti mo maliu o le mea la le na tupu o tele i alu se isi mea na fai mai lo ua maliu o walu lo unofo ma o mo se uto o lua i o ile matou falesa Richi a ono i tū la unofo utangi lo mo le atua. O lalau ke kangi lu mo le atua, ona o le tele i o fesili lo mafau ele i mawhaina tali. O le tangata, makua i malosia. O lea fo i tangata, o se tangata, nga makala ngoi le hao oka. O le tangata e ese le anga le lei, ese le filemu, e ke lei lopo le ase me ke i kai lea kangaka. And o tangata umae moli mau, le eise kangaka piko i siringa le leiro na winga tamali ina ilo o le tangata. Ai ino ua o le teimi na oti ai, o le tele i o fesili na ilo mafofau. Sa o no fola i lumo le atua, o fai le atua le ngā, so pe le fea ea mea. Ilo ta manatu lea o pe o fi ngau i le atua. Ke le lopo e ngofo e ke kalu mo se ongo i kula, au o ngofo e. Ilo uno no manu i le atua, ile ngata o le to o lua o le inga lea. Ia e whaatasi i fo i la ma le mātou maftanga. O le māliela, o te mua la le o whamtalaina, ile mena moa na moa ilo filemu. O alu ale matatalo mo lo to o lua le nātaimi, la e mate, la ute fi nau i le atua e koe whaafo i mai. Ai tatala lo ele atua la uwa ai. Na uwa ai ai le ingoa lea. No. O le teimi mua lea, I saw him in a vision. Uwa ai ila e kū mai le si kū le langi. Alai aka mai a kea. Na uma na uwa ai i ai. Koe aru ese le vision na uwa ai i ai. O inala na pina nofo ai na uwa ai o lai le langi. Ai wa sui la lea. O kuso o kangaka ngau wa ai ai. Wa makua i, like he's young. It's like in his 30s. Ma o aku rola ia, ma mai lo ma o le fale ole. O sia o le, o la kulo fa makala i longo. Ai ke o kango sion ko lo fa ali fonga aka o la kwa mali. O kangaka kongwang fa ali fonga aka i kemi o lai giki. O kangaka kongwang le ngo wa ai ai le. E kemi o fa il fong tatalo. God wo e se le matango fie ai tatou. Ia ele o se meleanga lo tatou tangi i le atua. Amen. Ono tatou tangata feola. Hallelujah. Ai e tele la fesili na ia ilo mafofau le atua ai se a kupo ile mea ai se a ia ole mali e ona ina ua malama le tae au. Ina ua va ai atu ile ua malanga ia Tavita. Ona na whaato whaamere tātou polokalame hu ile le pōle solua. O le pōle solua. Ngō wa aia koe o lai. Nga comment mai ia i lunga tātou polokalame le tātou Bible study. Uma le leia o kako mafuka. Ia ai whaapio le aso ananafi. Ia, ai o le hauli le sa wha. O le lai mo me le tala na nei lona uso. Whaapio o lai mo wakunga. O lai whaalongo le polokalame o kire ilope o koe kango koe play le polokalame nena whai le pōle solua. La lawe whaalongo lungo lau. O lau punou fo ile lema. Ia o tunga o lau watu. Ai wa leva nga fiado. Hallelujah. Anyways. O le upua tatou wo ile fiongo pa ia le atua. Pe ono ufai atu. O le taimi le nei na tupo i fo i se mea. Ma o ina fo ina o ina mai e le atua se mea ilo unei tangata o tele ilo mua. Amen. Le la tatou wo ile nei a fiafi. O lau tatalo. Ine ia le filemu o le atua i lungo. Ia ele ngata o le ainga o Tavita Amaama. Ia ai whaatasi i fo ima so se isi lava ua o loo tu fesili pia ma o whaanoa noa le loto le nea fiafi. A vea le nea fiafi wha ama whana tua i le nganga o le atua ia te oi. Ai, mea mua. Ai li alu tātou polokalame. Hallelujah. Se o loatu mua au mai le tau tino ngā Tavita. Hallelujah. E whailea ma se o whai taua tungala na tau tino ngā na awina mai ia te au. E ala le tātou Bible study.
le no Faia tu au mai ia tautinonga. Ina Faia ona pe no Faia tu mo outou o mai tu tautinonga ma sia tātou polokalame. E tele no whaonga ina o te tatalo ai mo outou. Ai ole tautinonga lenei ia le sunga ia Tavita la ufaitau atunga. Just for the sake o ngai kangakanga e message mai. Le la ule whaaria kunga ranga le mesi la messenger. Ai, whai mai le moli maua al sunga ia Tavita. Whai mai. O Tavita ele 11 na toi fo i mai le li. Ai o le whaalongolongo le tātou Bible study. O lana moli maula le na umai e tau mai malo lava pastor. Tali tonu ale manatu o nai manuia lava oe ma le to olua ma le ainga i le alofa o le atua o le asus fulu ma le ono me na umai lana moli mau lea fo mai. Wa o nofo lava pasta e alu walo ma fau i lau fa mahalosi ma lau fa asoa e winga moni ma le tahaua o le anapongi. Wa manuia i alo uloto ma fa mahalosia i lava la usava linga mo le atua. Peisa e fa asoa mai i le mawhaia i le tangata o Peisa e fa asoa mai i le mawhaia i le tangata o mea uma ona ua wha moe moe i le atua. E ala le i le wha maua lalo i le atua ma anapongi. Ia o lea pasta o te matua i tali tonu ma wha moi i lau wha soa langa sa tupu i a te au. O te tau tino atu pasta, o le anapongi ua ousa o loto ai mai i o uvaivainga o le lalolagi. O le mea moni sa tupu pasta, ia te au. E le nā tia le whaapolonga ina o au e tu ina nau i mea tau whainga uo, ai meisi o mea e mata ai i le Facebook ma le YouTube. Ma kua i tu ina nau au ka mawhauwhaunga i mea leanga ma mea le lei. Ki nganga o ka iloa le mea se ma le anga sala, ai ka ke Faia. Kusa ua le aiso ka fefe o lo o sila fofonga o le atua. Ai ono o au wha maalosi, maula unga, na whaalongo pe iai, ngā tupua e ai ni langona i a te au mose suinga fou mo au. O lea sa o wha maua lalo ai loa i le atua i le anapongi, pei ona iai laua o onga e whaalu i le teminei. Langa pasta o le mea moni lava, sa tupu pei ona e whaasoa ai, sa o tau mawhai mua o te lei anapongi, na o le tatalo lava pei tai, pe ngā o se tolu i le wha ewa i aso na sui ai, ala, ko e fo i ai mea kuai o le lua afe lua tasi. Lai sila le atua. Ai a mata le tausanga nei, o wa ai atu fo i lele, pei se mea fo i lele ua makua i tō sina i ao kalangona. Malota tangata atoa, ia lea na whaamau walalo ai loa masa ili le atua i le anapongi ma le tatalo. Ia o le tala fia la pasta, ua tali le atua, makua i o kasa o loko la. I tu ina nau ma mea se sa Faia i le malama, ua makua i o ka i loa le leo ma le fina ngalo le atua, lea la makua i o tu il se lau pasene e wha maoni i lau a onga o loo wha alu nei, vi ia lea li. O nei moni a lana upu, lea la ua savali ai lava le ala lea, ua iai nei pei ona sui ai ele anganga o le atua, pau lava leisi tatalo le iai, o le tu mau ma le whaatele ina o le ola whaatua mo le atua. Wa utusi atu a tonu e ao ngā nei tau tinonga e wha maalu sia ai oi, e ala i lou tau ti ngā mo le finangalo o le atua, ma le upu o le atua, ia ma le whaafitai mo o ina o le upu o le atua. Ua outo e olai, amu ia oe, ua whailau susunga ma whaamanuianga ia te au masio ainga. Whaamanuia le atua, alofa tele mo oe Pastor Kevin, manuia le aso. Mi ia le atua, amen. E moni. A vea lana tau tinonga o se whaamalo si au ia te au o le whaatino ino ngā nuenga. Mea lea la ina tā ua ia ile. Ia lea fu i tangata i lau savalinga. O te le i wheiloa i lea pā anga. Ai, o oulangona. O te ti ngā whaatasi ma ainga o le uso. Ia, ma o te fia Faia iso usao i le neia fiafi. E ala lea i lo ainga ia ke riso.
o te wha mawhanawhana ai, ma le toa tele o nisi o tau o loo mafuta mai, ia ua a fia i le i malanga le maliu ma le oti. E ile whetalai ngā Iesu i le tusia. I le tusia a Ioannes fu ma le wha. O i le ua, sauni Iesu o le amaliu, o le alu ese. O upu ia Iesu na whai, fwe mai. O mea ia wa o whai atua ia te outou, manu o tātou no nofo. Lona winga, o lai ai Iesu re teimile, o lai loa Iesu o le alu ese. Fwe mai la ia. A o le fesoa soani o le anganga pa ia lea, e awina mai e le tamai lo wingoa, o ia lava na te o ia te outou i mea umalava, e wha manatu mai foi o ia te outou i mea uma ua oufa ia tua ia te outou. Whamai whai upa lua sumar fitu, o te tuuina atu ia te outou le manuia po le filemu. O lo filemu o te avatu wa ia te outou, o te le avatu ia te outou wha apeon avatu e le lalolagi. Aua le atu vale o outou loto, aua foi tau te mātatau. Amen. Le tala noa Iesu o ia o le alu ese. Ai whai mai, peace, peace, I live with you. My peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let it be afraid. O le filemu, e iai le filemu e au mai e le lalolagi. O le filemu o le lalolagi, pe a whai e le aini whaafitauli. Pe a whai e solonga le leile leolanga. O na filemu leo le loto tangata o le lalolagi, pe a o na solonga le leimea uma. Ai a o loa ina lutia le folaunga, pe a fia le folaunga. Pe tu tupu ti ngā mawhaingata o na le ai leo o se fia po o se oli o tangata o le lalolagi. Whamai leo Iesu, a o le fia o te avatu, e le pena avatu le lalolagi. Ono le lalolagi, e fia le lalolagi, pe a solonga le leile o langa. Ai o le fia o le tangata o le atua, pe solonga le lei, e o lava I totono o whaafita auri. Ea, e iai lava le filemu o le atua. E iai lava le filemu o le atua. E totono le tusia Isaia, o lona mata upe luas fulma leono. Whamai le whai upo e tolu. E te leo ina ia le mu lava le ua mausalilo na loto, a wā ua ia whaatua ia te oe. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. O lo tātou whaatua ina o le atua, mo lo tātou talitonu ina o le atua. Ma fuafuanga ma le polokalame a le atua, o inae maua I tātou le filemu. E le peila na au mai e le lalolagi, a o tutupu whaafita uli ma whaingata, e au mai e le atua, he will give a perfect peace I tangata for my whose mind is stay on you. Because he trusts in you. A o e talitonu I le atua, ma e whaatua ina le atua, ma e manatu I le atua. O le polokalame a le atua. Whai mai tala le tuspa ia, e na te au maia le filemu I o tātou loto. Amene. O laive vesi le lalolagi, ai pisa oe. Amene. E iai la le mea e tupu, whamere tala paulo le savalinga, o le tātou ola whaaleanganga, o le tāmo enga. E iai la isi tangata, e sawa la kou ka momo e ngai lo isi. Some run faster than the others. O si uso nei, se tasi leo tātou pāanga, ia o te iloa ele I ato so na tolu se fulu. Te iloa po se mea o le luas fulu lima, le luas fulu ono. Ele o se tangata fo ina mai, o le tangata malosi.
e le o se tangata fo i o lasi, ma i fatu po le alava se si mai. Le iloa, wa uma le mafau tangata, ai se a, e o fo i a Kevin, a efesidi mai Kevin, ke le iloa. A le la tatou wo le upo le atua, ono le upo le atua, e maua uma i ale kali o fesidi. Amen. Pa wale meo te iloa, some run faster than the others. E iai ia isi tangata le tātou tā moenga, e sawa le lato momoe. Vaven kaungu. O le uso ia Tavita, ile i vaven koe fo i mai leri. Ai sawa ko inga mua kaungu. Ile tusia Isaia, le ale me mafuai ona, wa iai le fesili, pe o tau sangan tene, o sia uo le na maliu. O le kangaka o le makua le leia. O le makua i le leia o le kangaka le ngei, o ke le irope i se ikai. O le tele i o fesili na ilo mafaufau. Ai uo kou iloa, o au se ilonga e maua le kali o la o fesili foko a o waru ese mai male atua. O ke su enga, o ke su e o lea, el meu whapel, meu. Ai o te whawhetai i le atua, o ia o le atua, ia o le atua alofa. E ia le tusi lea Isaia 5:5. Te mana o e tātou te whaitau a lenei a fiafi. O i e tali ele fesili, e pei ona tātou vaavai, o lea ele mea lai ona tupu. Lea le mea lai na te iwa ave po oti se isi le iloa le mafuaanga o lea le taimi. This is one of the reason, o le isi lea ona mafuaanga, a tonu tātou te tu fesili le tele o fesili. Ai o le upu a lea tua lo iai nisi o tali, ia o lo iai fo le tali. Ia ai iai fo nisi o vahenga e tali, ile anganga ia hate oi. Amen. Fa mai le upu le foi upu lea Isaia lo nam ta upu e 5:5. Fa upu mua. Ua whano le ua miotonu, ai le aise ma faufau i ai. Ua ave ese ina foi tangata a lo lofa, a ua le aise ma natu, ua ave ese ina le ua miotonu, ai le leanga. That's the answer. For mai le tala le tuspa ia. The righteous perish, and no man take it to heart. Merciful men are taken away, while no man considers that the righteous is taken away from evil. O lea tua, e vaai lea tua i le lumanai. Wailoa e lea tua me tutupu i le lumanai. O le tasi leo mafua anga, e a lai o na ave se tangata pe o ti se tangata ele o iloa. Ai maise au le tala no ale tuspa i le tangata ami o tonu. Foi mai ua whano le ua ami o tonu, ai le ai se ma faufau i ai. Wa ave ese ina foi tangata alo lofa. These are good people. These are the righteous o tangata ami o tonu. Foi mai, a ua le ai se ma natu, ua ave ese ina le ua miotonu ai le leanga. E mafua ona ave ese ina, ono o lea, this is the best time lai loa e lea tua. E tala fea ngai. O kere o fai aku lai se si atu langa. Ona o le upal tuspa ia foi mai, a ua le ai se ma natu ua ave ese ina le ua miotonu ai le leanga. O le mea le mafua anga le nā, le tā ua mai le profeta o Isaia, e mafua ai ona iei le taimi. A o ina oti se tangata a miotonu, whapio laila i kiki lai au ngai le atua, ai te iwoti. Amen. Mahongi o ma aki iwoki, o le tala le skaka woi. Ia ai wanga sala woki ai, wala mafu whaunga o ngisi. Ia mea lai mōr whai le akua, mea lai mōr le wha mahongi le akua, mea lai mōr, ai le ai mase sio mawhau, whai mai e wa ai le atua le lumanai, lai na te lavea ia mai le tangata lea mai lea, mai le whanonga. Mea le nai ala i ono oti le isi tangata, ono lai loa e le atua le mea tupu le lumanai tātou te le oiloa.
Ato atu le tala lea. E ile me tatu e fo ima le tala lea o te fia tala no ai. E ile le tupu i to tonu o Israelu. I to tonu o le lua tupu. O le tupu lea. Na fai i aile atua. I to tonu o le lua tupu o lo mta upu e lua se folo. Na fai le atua i le tupu lea. La tatou fai tau o le tupu ino ia Esekia. Tatou whaalongo ile mena tupu i. Foi mai. Ona po ia. Na mai ai Esekia. Ua talioti. Ona sau ai lea ia te ia o le perfeto i saia lea tali o Amota. Ua fai mai ia te ia. O lo o whaapea na whetalai mai o Iova. Sa uni ia sau mawaenga i lo a inga. A wā o le a maliu. A wā o le a e maliu e te le soifua. O leo ua fai lea na fai lea tua ia Elialu e fai ia Esekia. O oe o le a e oti e te leola. Lai mai Esekia. Leo wa sau le fina ngalo o lea tua, Esekia, wa tatau ona e sauroa. Fai mai le fai upuelua, ona liliu atu wai lea ona fofonga. Ona liliu atu wai lea ona fofonga ona fofonga i le pā o le fale. Wa tatalo atu ia Iova, wa whaape atu, Iova o te ai o yatu ia e manatu mai lo usavali i o luma, ma le wha maoni ma le loto atoa, ua o whaia fo i mea ua e fina ngalo iai, o na tangi lotu leo Esekia. E sa ola Esekia o ia o le tangata sa savali le ami o tonu i luma o le atua. Lea la ua whai le atua, o a o le kangaka ami o kongu, koe au mai a ngisi aso i lo uola. E tusa, o le fai maritala le tuspa ia, o laua fai le atua e wha o popo isi aso lo na ola. A o le na fai iai le atua, o oe o le a e oti. Ai whaliur ko ingo Esekia kangi lumo le atua fai iai, o a orka ngaka le atua nga usa vali i lumo lea, nga usa vali ma le ami o kongu ma le wha maongi o luma koe au mai isi aso. O leo wa mana o e wha o popo isi aso, ile e sili atu le mea na fai iai le atua, le pesta le atua na fai ei, e iai le mea na mafu na fai ei le atua, because e iai le taimi o lai sili le atua. Whamera le whai upe wha, o na o mai iai le o le afionga Iova ia Isaia, a o le io o ia i le loto a tu loto, ua whaapea mai. Whai atu ia, ma ia e whai atu ia Esekia le tai o lo unu, o lo o whaapea o na whai mai o Iova le atua o Tavita Amaama, ua o whaalongo i lau tatalo, ua o i loa o loi mata, whaauta foi, o te whaamalo lo i ate oe, e te aluae e lua i le fale o Iova, o te whaopopo i aso o lo wola o tausanga e se fulu ma le lima, o te lavea i fo i ate oe atoa ma le ai, nei i le lima o le tupu a Suria, o te whaamamaluina fo i le ai nei, ona o au lava, ona o Tavita fo'i la au auna. Na toe whao popo e le atua tausanga e se fulu ma le lima le olo Esekia, ona ua tangi Esekia mawhai i le atua e whao popo aso olo na ola, ai ua le whaia le mea na mana o i le atua i le taimi sili na mana o i le atua. A e whaitau i lalo ifo, o le tupu leo Esekia, i tausanga e se fulu ma le lima ia, na whanau wailo na tali i leo o lo na tali o Manase. Whai mai o le se fulu ma le lua o tausanga o Manase, mantua se fulu lima tausanga, o le teimi o le tamatiti leo Manase, na whanau mai to tonu o le se fulu lima tausanga lena ave e le atua. Whai mai la ia, na whai ai o ia matupu, e lima nga fulu ma le lima o tausanga, na ia tupu a Yerusalema o le ingoa fo i o lona tina o Efisera, na ia whaia a mio leanga i lumo Iova, whaapei o a mio leanga anu una tulia Iova, i lumo le whanaunga Israelu. Ona ua le whaia le mea na manao ai le atua, the best time le na manao ai le atua, e te tauna alu ai le tangata le o le tupu lea. O le mea le na o le luma na i le sai o ina tupunga mai ai tupu leanga uma o Israelu na tupunga me le tupu lea. Na mafua mai ono o tausanga sifuma lima ina whaopopo i ai. I tua lai i le tusi lea Isaia.
Love, can you please au mai le whangamaa o le mele whaamole lava. E le tusi lea I saia lona mata upo e 5:5. Whamare tala le tuspa ia. Ua whano le ua miotonu ai le aise ma fau iai. Wa ave ese ina fo'i tangata lolofa a ua le aise ma natu wa ave ese ina le ua miotonu ai le leanga. E iai le teime tātou te tuu fesili ai, pe aise ai, people die before their time. E iloa ele atua le taimi. O ta wire, ta charger, whamole mole. Aia e iloa, ma ia e sila fia, o le atua, na te iloa le lumanai. Ona ese uma tangata mo lato wala. O lala e sila fia e le atua le taimi sili. Ia e misia lava tātou maafutanga I le tino, ma e pele ia ti tātou pe a o ina na wala au ia I le atua. Whamaritala le whai upe lua e ulu atu o ia le manuia, lātou te mālolo I o lātou moenga, o I lātou ia o e sāva vali maritonu. Amen. Whai mai, e ulu atu o ia I le manuia, lātou te mālolo I o lātou moenga, o I lātou ia o e sāva vali maritonu. E le eise si o tātou e pei o le atua na te sila fia le mea sili. E au ngā I lo ainga, o le mea sili na o ia na te iloa le mea sili mo I tātou uma. I le tupu leo ese kia, ina ua whai I aile au na le atua, o whai maile au na, whai maile atua, alu set your family in order o oe lela e alu. Whakulanga lolo ainga. O tala na le atua na whai whakulanga lo ainga, ai sauloa. Kei mi kongange wa kaunga e sauwai. Ai alu kangi lu mo le akua, wha mai le atua. Mea fo ilo ki whafkai e le atua, o le ka ua mai a ke oe maha ua aso kako ke o akuai. O ngā anga whaapea ka u mai le akua, o Kevin, o oe le ala e sau le aso luas fulu o ai foi, o Februari. I le kausanga lua afe lua kodu. O ke loanga. Longa winga e koe fi ngau Kevin, kemi isi le atua, si koe whaopopo siasa. Alai loa e le atua le taimi sili. Ina ua alu atu Iesu e il mata upu e sfulu martasi o Ioane. E latu Iesu o maliu ya la salo. Maila ia o sau marita o tangi mai Iesu. Ana ineise manu ele oti le mātou tuangani. To tele tangata e o atu whai atu Iesu. Ana e ineise manu e le whaapea. Ana e ineise manu e le whaapea. Ia. O wala aunga uma ia le tātou te wala aua I le atua. Le atua ana e inei e le whaapea. Ana e inei e le whaapea. O lai sila fia e le atua mea uma. Lai loa e le atua mea uma. I le whamaile tala al tuspa ia ino watau atu. E whamaile kalanga le au vaenga e kangi Iesu. O le whai upu uanga kuspa ia whamai uatangi Iesu. O whapea. Lai me wakangi Iesu alanga ke ilo la kanga whaakula salo. E le itangi la Iesu ono ole maliu o la salo. Na tangi Iesu o lea. Ono le taritonu o Maria ma Marita. O ia o le ali o le toitu. O Iesu o tātou wha moe moenga ola. O lo iei le tātou wha moe moenga. A o saule mata avale ana nafi ma si mātou ainga. E le iloa e mate le o ilo se me o tupu. E te iwa wa au mai e le anganga o le atua se upu e ave mo se tasi o ia mo le tasi fo o uso o le uso lenei o le uso Tavita o io se tasi o paanga al tātou ngā ruenga aina au mai ela ele atua le upu le ananafi e teksi ai ai matele o ilo se me o tupu
e avela le fe au lea, i ai matau nu uma le fale, ia e fato a o mawai le tala, ia ua malanga ia le tatou pa anga lea le uso ia Tavita. I really want to read this verse to you on ole upule na mai ele ngang ole tuana nafi. Ala e mateo mai ia na au mai e send mo leuso ia ta mo leuso ia simi ia me se fo ile ainga. O te fia faa mafana fana tua i mai le nganga o le atua foi mai. O le aso fo e alua tu wai le vai ola na Yerusalema, o le tasi o na vaenga e tafe atu i le sami so sae, a o le isi o na vaenga e tafe atu i le sami sisifo, o le tausanga vevela, ma le tausanga maalili e Faia ia mea. Whamere wha peritania, and in that day it shall be that living waters shall flow from Jerusalem, half of them toward the eastern sea, half of them toward the western sea. In both summer and winter it shall occur. O le tala noa le tuspa ia foi mai, i le isi translation ngai lalo foi mai o le Dead Sea and the Mediterranean Sea. O le tala noa le tuspa ia foi mai e tafe mai le vai ola i totonu o Jerusalema, e lakura le vai lea, e alu le isi o i le iku i le Dead Sea, e alu le isi o le Mediterranean. Ai whamarita la tuspa ia i lalo i foi mai, e tafe lava i le tausanga vevela ma le tausanga maalili. O le vai lea, o le vai puna, o le vai ola. E le tutusa le vai lea ma vai tafe o Samoa. Ono le vai tafe o Samoa le tafe mai lungo maunga. O le tele o taimi a ona le timu, ona le tafe la i o isi vai tafe ona e wha moe moe le vai timu. A o le vai tafe lea, o le vai e puna mai le o ngā tutonu o le palapala. O le mea la nā whai mai o le vai ola, o le vai e puna. Whai mai la ia, a o mai o le vai puna lea. E kafe la, e kafe whaasolo a koa lava i le sama malea, i le taimi o le mawhanawhana ma le taimi o le vivela. E lea a fia le tafe o le vai i ona season. Mele nai ala ina whai mai e tafe le tausanga maalili ma le tausanga vevela. Ona o le a lava le tūlanga o iai po le season na yeilo o langa i le taimi nei po ua o le malanga le maliu ma le oti i tonu o lo a inga ma whaano noanga o le a fo ini nu i tau i lo o langa. E le ma whai ona tau fia le tafe o le vai puna na i tonu i a te oi. Whai maritala le tuspa ia le tala Yesu i le whawhine i lungo le a. Lungo le vai eli o le vai o te avatu e puna pea i tonu i a te oi. Se ia o le ola e whaavavau, it's a wow. For maila o le vai e puna, out of your belly will flow rivers of life. E tusa lava po lea e eile taimi i le savalinga ma le tātou wola whaaleanganga. Tele me tutupi o tātou wolanga. Ai le ma whai o na tau fia, ai le vai puna na e puna i tonu ia te oina i le vai o le ola. E ile taimi na o to ele tala ia Yesu woti Ioane. O Ioane o le kase no Yesu, o le tausonga o Yesu. O le ala ia Yesu le pule atoa ma le malosi anga e natea. Na te toe alu e toe whaapipi ia se tu lou. Whaapipi le ulu o Ioane lea sa whaapeona tipi e sea. Ma alu e toe whaaola ma Ioane o ia o le ali o toe tu. O la ia Yesu ma le pule le nama le mana. E o atu la le tala ia Yesu o ti Ioane. Whamaritala le tuspa ia, walu ese Yesu, o lana alu Yesu alu e no manuhi, o lai grieve Yesu, lai whaanoa no, o no lona tausonga la woti. Ai whamaritala le tuspa ia, e alu watu Yesu, e alu watu e lai, ai uwa iku Yesu, o lai muli e kukangaka. O na whaliu lai o Yesu, for my he move with compassion. Ua alofa Yesu i tangata. E ui lava o lai whaanoa noa le loto o Yesu o no le mea ua tupu i lona tausonga. Ai le i tau fia ila na ngā ruenga o i o le vai o le ola. Na puna pe o le vai o le ola. Lau o atu tangata e sau e atu le vai o le ola. E iai le teimi e tutupu ai whainga tāi o tātou wola o no tātou o au nā le atua. E le teimi e tutupu ai ti ngā ma whainga tā. E tele, we have our own personal needs. E le teimi o tātou la ngona wha tangata i a tātou. O no tātou o tangata. E awana i ngalo i a te i tātou. E iai tangata o laimo o mia le ola le i totonu i a te i tātou.
O la ufa malosi le ile au na le atua. Ono wa a mia si au tama. E la ngona le wha no no i le loto, ai le mawhai ona tau fia le wala awina ma le puna na i tutonu. Whamera tala tu spa ia e puna pe le vailea, pe tau sanga ma alili pe tau sanga ma lulu, e lai tala noa ia, i taimi ese o le olanga. Ai whamera tala tu spa ia, e le tau fia le puna o le vailea, a o le vailea, o le feo la i tangata i e wha moe moe uma i a tangata. Te le wala awina, o se va aia le atua i tutonu o le ainga o Tavita. Amen. Ai mai se i tātou umalava. E le va aia le atua. Aua nei avea. Ia wala au le atua. Ia wha manuina le suafo le li. Whamere tala le tuspa ia na ia avea. Tangata mi o tonu le ise o iloa na maafua na ia avea. O le upo tuspa ia ele o sa upu. E la vea ia mai le leanga. Na o le atua na te ilo tātou lumana i uma. Le ale mea sili mo i tātou. Tātou fia, tātou oli le atua. La walu lai whalongolongo le upo le atua. E i fwoi nisio moni mau fwoi mai. O le nga whako a shea kwa polokalame nga shea koe ka vika polokalame. Amu ia ngai. Le nei fwoi tau lea lea. Okay, loa po le arka ko ka kalo le gaming e koe sau, ma kua muso e koe sau, yo ya koe fia sau, ngi lalolagi si le mea la iai. Ai misi al tātou maftanga. Amen, ia ma tātou tele lavo tātou, o te whawhetai, na tangi, na malingi o loi mata. Ina ua o maua le tala. Ai ono leia ia na tau tinonga i ele maha conversation, i ele lo i o te le ita uatunga. O lai wha matala mai ai, o ia whako a koe fo i mai le li. Amen. Ho whawhetai i le atua, le ata mai o le atua, ma le tapena ina i le atua, o langa tau tinonga lenga whai mai wa ave ese anga pongi wa whaamama inga i longa ngaka, o le waka penga arka malo. O lea, ia, o lea nganga o le filemu, whamere tala Yesu, o te avatua le filemu e le peo na avatu le lalolagi. Ono le filemu o le lalolagi, se ilonga e solonga le lei mea uma. A le filemu mai le lii, e ho o tātou lu i tauma me tutupi o tātou o langa, e iai a le filemu. Whamari tala Yesu whamai, awane ia, ti ngā utou loto. Whamai awane i whaano no o tātou loto. O ia o le lii o le toi tu, kako koe whikau i uma le aso ngā. Toi lo le upa tuspa ia, whamari tala tuspa ia, 1,000 years is like one day. Whamai o le awhe tau sanga e peo le aso e tasi i le atua. I le lalolagi lenei, pe se lau tau sanga e te olai. I luma o le atua, pe ngā ore se furumi nguke. Yes. O le umina o lo wolanga e ola lalolagi ngai, pe ngā ore se furumi nguke i le atua. E le umiala se taimi e tau nu a whai o poala. E le umia se kaimi e kaungu, e le si a e kua kuma oe. E pu are kaimi o lea, or kako fō launga ringe, i le tino, it's a long time. In the spirit, skama i kaimi a. O leo tātou i le nei taimi tātou tā momoe, tau le taua i le whaatua. Tātou tā momoe. E au tātou i le tātou sāvalinga. E eile, na au mai e le atua Israelu. Na au mai tutonu ai kupito e au mai le latou savalinga. Na au mai e whaasa o loto. O le ngā ruenga whaasa o loto la Yesu. Ai fu ale atua. Na au mai e whaasa o loto mai tutonu o le mea na polonga ai. Ai ave le atua i le ai na folofola ino. Le upertus pa ia i le whenga inga fau le ai folofola ino le langi. Yes. O le langi le ai fulfula inga la tano tu spaia. O le tātou sāvalinga la, na tātou o mai le tino, tātou mai lalolagi, tātou te ngālu rua si ka kou o le langi. Pengo foi ako, e iska ngaka e vaven kaungu. Some run faster than the others. Amen. E au mai la e le atua tātou mai le lalolagi, whaasa o loto mai ai kupito, aina ave le atua le malosi a Israelu lātou te whaato i lalo i fili e oea ina i o lātou maua le ola e whaavau.
Na ia tau nuu i le ai folofoloina. Freedom and victory is two different things. A o e ola i le ola faaleagaga, e te ola manu malo, ai ua uma ona faasaʻoloto o e le atua mai ai kupito. A o lea tātou te savavali auā lea, le aso lea. Tātou faamalolosi i le atua, faamafanafana le atua i le savaliga, langona fo i le loto, ia le malosi o le loto ona o le upo o le tātou wali. O afionga pa ia le atua o loo failea ma faamalosi au le tātou savaliga faaleagaga. Ma o i o loo faapeona tali umaia tātou fesili. Ona i teimi tātou te faanoanoa le tātou savaliga. Pelu ngala lo, me tutupu i lo tātou wola ma soifua, aua ne ngalo ia te i tātou e sila fia e le atua mea uma. Na te i lolo tātou i unga mai le amatanga. Ma tātou sipa i lewa na i loa e le atua, e le o te i la le atua. Tātou te i me o tupu, a e le o te i le atua. Lai loa e le atua mea uma. E iai taimi tātou te leo tātou fesili o loo fesili e le atua. Le ale me o kupo i le mea, le atua. Le ale me o tupo i le mea. Na o le atua na te i lole mea sili mo oe moa. Mai tātou. Tātou fia. Fo mai o loo iai le nganga o le atua i tutonu ia te tātou. Fa ma fana le nganga o le atua. La ufo i le nā te talo. I pa anga uma le tātou ngā ruenga, o tau uma lo mai mua mai, a o tau shea ina le tātou polokalame, o tau o lo a inga ia ke riso, e au o lo o whaile nā maa vanoa o te tatalo i mo o tau mata ua o tau swafa, ia pe au tau shea ina walaua ma whaino o i lo o tau ingo o tau na shea ina, o nisi lai comments, a o tau comments i lalo, o na ma whaila i ono o i loa, e la vea i fo ila le uso lenei. Nei uso, mai lava ilana sa valinga, nei tau sanga, comments, share le tātou polokalame, o lava le teimina maliwai. O la lava e comments ma share le tātou polokalame. O la lava e whaalongolongo i le upua le atua. Ia, whaamawhanawhana le anganga o le atua. Ia, i le tina ia toi a fua le tahe au, Ioane Eti. Whapea ia le whanau, tua whawhine fo i mauso, o le aiga o Amaama, ia whaapeona iai le anga lelei o le atua, ia ai maise le filemu o le atua, i le tofine ia langi ese, whaamanuia le atua ia te oe, o iai ia nisi o tele o fuafuanga, o le upo le atua fo mai o lo iai manatu te manatu o tuai, o manatu i le manuia e le o le malaia, e ia tātou polokalame i le tino, ia o lo sila fia e le atua le mea sili. O le alava le fina ngalo o le atua mo tātou ma tātou sāvalinga. Tātou wala na whanau. E le mawhaina fasilingia e le ipu o mea, le whai o mea. Le ale mea o whai e whapea. Tau o le o tātou whaamaula lalo. Whaafitaia le atua wha mai o lo uola. Amen. E ia ke riso. A o lo uoti o lo manuia lea. Wha mai tala paulo o le oti o le tangata o le atua o le manuia. Amen. Hallelujah. O le oti o le tangata ia ke riso o le manuia. Lenei a fiafi, ia vea le upo le atua e whaima whaamanatu o le whaamawhanawhananga, ia ma le toe lui tau ia te oe malau sāvalinga, aua ne i whaavaivaia oe, aua ne i mo i tātou uma fo'i ma le tātou sāvalinga, a whai fo'i wā whea e le whaanoanoanga o le maliu ma le oti tonu o tātou ainga. Whameritala le tuspaia, o le upo le tuspaia, it is appointed for man to die once. For mai e tatau lava o na oti le tangata. O le upo le tuspaia, absent from the body, presence with the Lord. O lo woti, waru ese leo lo wanganga mai lo tino, ai whaatasi atu i le li. For mai leo tala Paulo, o lo woti o lo manuia. Na whaifo i Paulo le e kale e sia i Korinito. E lua mea i e kau le ia ke au. Wa lewa ngo ufia alu i le ali. Ai ala ngo ufia ngofo. O ngo o kou. E ei lau langona wha pena. Tele teimi lau langona wha atangata. Mo i ala utala. Tele o teimi wa ufia wha akasi i le ali. E le wha apea lau waka fia oki fo i lele. Ona e sili. Ai ala na nota fia nofo. Ngo si ko lua, yo o tou. Kako umalava. Ai se a ona a ota nofo e benefiti mo le tino ke riso ia le fo e failaka ia patole ha o le upo le atua. But actually in Christ matuale ko ia soka popole le ngai me o le oti.
Ono fo ua e mauti noa le mea te halu iai. La ua e iloa le mea te halu iai. Ai wha maritala le tuspa ia, ile Isaia le nā, ina ua oti tangata, wa whano le tangata, po ua oti le tangata, fo ilele o le atua, ai leo, tangata le lei, ai oti, wha mai lei ma sesi o fesili, la ko kele o ilo, wa ave e sea, wa lave ia mai le leanga. Only God can see the future. Na o le atua na te iloa le luma na i o mea uma. O le tā ua o le talia o Yesu e vea mali im wha aola ilo wola. E kele koe popole. Yes. Tasia le ala i le langi. O au nei o le ala upumoni ma le ola. O lo woti au noa ma ke riso, o le filifilinga pito i sili le nā ona se i lo wolanga. O a umangi filifilinga a whaia te le fia talia ina Yesu e vea mali ima whaola, e mai mau a tolo wola i leli. E whano lo wola. Fumeo le ale winga e te mau ele lalolagi uma e whano i lo wola. A o lo talio Yesu e a vea mali ima whaola i lo soifua. O le a lava le taimi. A o lai ia ilea, le fia o leli. Te whaatasi atu i le mea sili. A Yesu ke riso. Le nei a fiafi a vea ia a vea le a mia fo o le maliu o le sunga ia Tavita Amaama o se pa angar tātou ngaruenga nei. Ia a vea lea o se vaenga e whanau fau wina ai nisi. O la una ia te talo i lea tua. Ia whaapeona whanau fau wina i se nganga o mafuta ma lenei a fiafi. O mo o ngā lofa, o whaamaisenga, ia whaapeona iaile filemu o lea tua. A ole oli ma le fia. E iaile ia te tātou. Lenei a fiafi o alofa angana mai lo nei tangata, ia ilo avea ia ufai ma sui o sio ma ua aiga, ia e mamori e tuai, ia alofa anga i le aiga atoa, ia e meise foi, ia le i lātou foi upo whaapeona a wheel malanga le maliu ma le oti. Wa sui foi se langona lenei a fiafi, aua nei avisea le oli o le atua i tutonu ia te outou, foi mai e puna pele vai o le ola, i tutonu i o tātou wola, o loo soifua le atua, na te sila fia o tātou wala uma, whaamanuia le atua ia te outou, ai o te le itu ua le no whonei, o te fia whaia le tatalo le whaoratanga, a whai o le te mafuta ma le neia fia te fia talia i Yesu e vea mali im whaola i lo wola malo soifua, te mana o ia te oe te whaatai mai upo te talo le nei, ina ia mawhai, ona e maua i oe le ola, ma maua atili e lava le ola e whaavavau, o le a lava le taimi, e vala auma i lo matai, aua umana e whaia le tatalo le whaolatanga i te talia i Yesu ke riso e a vea mali ima whaaola, whaataitai mai upo te talo le nei, le tuolo mātou ta mā, wa o whaalongo i lau upu le nei a fiafi, wa o iloa o au le tangata anga sala, o te ofo ina atu lo nei tangata, o te talia i Yesu ke riso e a vea mo wali i mo whaola, wa o wha mawalalo i o luma, ma au te tau tino i le nei a fiafi, wa e wha atuina mai Yesu ke riso mai na ie uoti, o loo soifua o ia o le ali i o le toitu, wa o talia ina o Yesu ke riso, e whai oe mo wali i mo whaola, ono le suafa o Yesu o le mavala au tuai nei. Amene ma amene. A whaina e whaia le nā te talo i lo whaatuatua o le nāua e talia Yesu e a vea mo wali i mo whaola le nei a fiafi. O le a o whaia le te talo le te talo tuai mo le ainga i le tina i ato i a fu o le tae au, i a whaatasi ma le whanau, le a uso i a manu Amaama, Simi, Ioane, mo i a lia, o le tufine i a Blessing, Tina, Eni, whaatasi ma Salema, ma Karen, ia, ma le ainga atoa lava i nephews o nieces, me se fo i o taito o lua, i o le a o whaia te talo i le atua, i lona filemu i lunga i a te outou, i le nei fo i vai tau tātou, whaanoa noa whaatasi tātou te oli whaatasi tātou te whaanoa noa i le tino, i a ono misi o le maftanga, ai o le oli ono wasau whanga i le malo le ola e whaavavau,
lo iai ele filemu o Iesu o le tātou li o le wha moe moe. Ola la au whai se talo le tuola mātou ta mau te talo i lo filemu. Ia iai lo filemu i lunga o lo wafafine ma le ainga ma le whanau atoa. Ia whaapeo na iai le anga le lei o la ua fio fuafuanga mo le aso o lo fia whaatau nu o lo alau au auna. Wa e a mia o ia o lo o ngā lue i totonu o lau ngā aduenga le tua. O te whaafetai lo na ola mo lo na soifua whaafetai mo lau au auna. Whaafetai le tā leni na e fowai na avea i o ia ma whaamanu ianga i totonu o le e kālesia. Ma totonu o lo na ainga avea i o ia o se anko, avea i o ia o se uso, o se tuangane, o se atalii ia po o se tama fo i tamai i totonu o le ainga po o se whaamanu ianga i totonu o lau e kālesia le tua. O te whaafetai lo na ola, whaafetai fo i lo na siaina o le polokalame, ia ma Faia o ia ma whaamanuianga i lungo le Kevin Life Ministry tama whaafetai mo lana tautino ngā Oute whaafetai a te oe lo watua. Ona na e toi tāpena ina le au wala e au mai e lo wata li i lo whaoratanga ai ua ai li i wala awina o ia tama i lo na oli sanga tu mau. Tama mātou te whaafo i lo vi inga i mea umalava mātou te ilo o oe o le atua te sila fia le unga mai le amatanga e te iloa fo i aso lo mātou wola e tele me tutupu i lo mātou wola a o lo o yo a au whaamawhana la ua fio i ai te ilatou umalava nisi fo i au ainga o mafuta mai o paanga uma le Kevin Life Ministry tama o lo ainga i a ke riso o lo mātou ainga i latou uma o lo whaapeona a fia i whaafita uli i a whaapeona puna pele vai o oli o latou loto ona wa uma ona e tau fia i latou whaamanuia oe lo mātou watua e lenei a fia whaafo i le vi inga i ate oe ono le suafa o Iesu Keriso o ole mavala au tuai nei. Amene ma amene ma amene. Ia whaamanuina le suafa o le atua lo tātou walii le li o le manu malo ia ono le nei a fiafi ia wa whaapitoa ina le nei a fiafi o te fiatal no ai ma whaamawhanawhana foi ia i ainga ono paanga ia le ainga nei a le tātou maftanga nei ia o oi foi le malanga le maliu ma le oti whaamanuia le atua le nei a fiafi alo whaanga mai lo nei tangata mai tātou umalava ia whaamanuia le atua ia tātou toi whailoai se teimi o lumanai whaamanuia le atua ia te oe langi ese ia i le alofa mleanga le lei o le atua ia alofa le atua ia te oe whaatasi foi martina o uso matua whaafine God loves you a olo iloa i le atua le mea sili mo i tātou whaamanuia le atua ia te outou, love you guys, mo moli atu o ma ua faanga i sio tātou ainga, ia whaafoi, ia mavi ia pēr le suafo Iesu i mea o mamorte minei, whaasoi fua ia, love you guys, tātou toi whailoai.